Kunalesimo lesithi isithunywa wayesibe namandla or waye umuntu abenamandla umuntu ogxila kakhulu emanzini. Ngicela ukubukela kuthiwa kuphume lo mnumzana wamanzi wasuka waya kwenye indawo uthi ushiya enzeni emzini abantu noma uthi mhlawumbe licanda lakhe ushiya adestroyile abele yonke into ezikhukhula izindlini zabantu amathala everything. So naku uma ke axhumana nawe wase awusalandela indlela ayifunako uyayidestroy impilo yakho ayibolise. How much more ke wena ungumuntu nje bongwe bakho buka indlela amosha ngayo nje ekuthiwa umosha umhlaba wonke lo mnumzana wamanzi. Mawune connection naye kahle ukhuleka izinto zakho zikhulekeke futhi uba namandla uba ne connection namanzi. Amanzi wona ayingozi akusinto yangena akusina imbalo wangena emanzini but amanzi anikana amandla anikana isithuzi anikana impumelelo amanzi akugeza akuveli indlela ezivalekile. So umbukelo khona ekhaya gcila emanzini nabe umuntu wesithunywa gcila esithunyweni. So ngiyacela ukuba siyimisele sithandaze njengami ngumprofeti Dlamini send your SMS prophet cela ungikhulekise mthanazi ngikhulekise ngalamandla onawo owathola emanzini njengoba ngizawukhuleka ngikhuleka abantu ababola bakhona emakhaya seyinkingeni. Yebo ngiyavuma ngisesigodlweni sami kunewasho izikhona nenhlahla ezikhona but akukho kubi la because iBhayibheli uma ngabe ungabulali bekuphisa abantu bami siphile sive sami okukhona semhlabeni kodwa ngubani uNkulunkulu. Umbukelo khona ekhaya ngicela wethembe uhlele ethembeni uNkulunkulu amandla mongcwele Jehova amandla mkhwisabeka na umbukelo khona ekhaya uhlukumezekile njengamanje ngiyamkhulekisa ngingumthanazi ngudlamini ngithi yonke into yakhe mayikhanya ivuleke kuvuleke izibane ezavalwa kuvuleke amathuza amnyama asuke kuye kuvuleke inhlanhla kuvuleke imisebenzi kuvuleke imishado mhlawumbe isimo sakhe labo pheke khona yonke into ichacheke ibe malula. Ngiyamkhulekisa njengamanje mayithembele uNkulunkulu manje akukhona ayenzako ephuma la ekhaya eyisiwasho eyintambo eyimpepho engamanzi eyinyiphi insebenzo vele imsebenzele akethembele kuNkulunkulu. Ngiyamkhulekisa ukuthi lapho akhona iciko komfula efike kuphakama into yakhe isume ime ngeenyawo. Ngiyakhulela ngomncele ukuba Jehova namandla ezisaphela umhlaba ngiyawuphisa abantu abagulayo abakwazi ukuhamba abathula ngamadimoni amasasanizimo. Ngithi Nkosi yami wengcwele phisa ababukela bakhona emakhaya basizakale Jehova namandla mkhosi wegalobe phakade. Haleluya. Umbukelo khona ekhaya kumema sobe ziwu9 ngesonto uthi ngibe ngilapha enkonzweni nami la ngikhonza khona iphia njini zayona njengomprofeti njengomthanazi send SMS send inkinga yakho sekhandlela imhlophe nekhandlela eliyelo ekhaya ulikhanyise ngo11 o'clock ukhanyise makhandlela akho ngibe ngikhuleka kunye nawe mina ngibe ngikhona senkonzweni nabo ngingekho ekudeni ungafika wena la iPetretifu ngibe khona inkonzo namandla sicoshe amademons senezimo ebumnyama ebutiroshi moye mhlawumbe ulithunywa lapha enkonzweni ngibe ngimisa abantu ngibakhulela ngikhipha lento embi engaphakathi kubo ebafasile. Ngiyakumema mbukelo khona ekhaya ungabusasala biza nomuthi asambe zobe yibuya lapha kaMprofeti uDlamini umthanazi osakhula. Mbukelo khona ekhaya ngenzeka next week ngamgxibelo ngibe seThekwini but inkosi nibuseke kwela bakhona emakhaya phambili isithu sethu phambili umthanazi uDlamini ngihamba ngivele kuzonke indawo eyinkalweni. Nkosi kubusise. God bless you.